Manipur Legislative Assembly Speaker Yumnam Khemchana BJP ne luching Manipur lengakta Minister oina thawpur ma thongnozim Sam Kumar bu ngasidagi MLA oibadagi disqualify tawkre. Coronavirus na nabadagi janim ki isolation water lying ni bimyoyan ki haksang ki pibam sokshin belaite lying muda hena kudong chana na ba ICCU thambade hana janim ki maikai dagi thample. COVID-19 cái lái si ngạc thuộc nên đâu medical materials sinh ngasi Impala Airport pura kre personal protection equipment listing ama chani sanitizer don nama mask don nama lo na thermal scanner nifu thung la kre amasung Kerala COVID-19 na lab myoy ama si kibaga lo na laiba ka sida virus asina siya lab mi gi masing kunma tho yokre India gi na virus asi positive bol mi gi masing chamapan yang kai ni tho isu kre. मैं मुकरम जरिया दम यंग बिट इम्पैक्ट न्यूज़ ने हौजे पुंजा सपाउगी मरोइब पाउसिंग मियाम ने पिजरी मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर युमनाम खेमचाना बीजेपी ने लुचिंगबा मणिपुर लेंगाक्ता मिनिस्टर ओइने थौपुरम थौनजम श्याम कुमार बु ngasiदगी एमएलए ओइबदगी डिस्क्वालीफाई थौख्रे स्पीकर ट्रिब्यूनल ना ngasi ताके फाइनल ऑर्डर ना थौनजम श्याम कुमार बु ngasiदगी हौरगा तरामाथोइसु मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मतम लोइद्रिब फाव एमएलए दगी डिस्क्वालीफाई थौखिबने Andro constituency the Congress ki ticket MLA goina karaki bak thonozam Sam Kumana BJP the chongshin the minister goina wasak lauki bagi damak ma ki mathak the Congress MLA taramanga na tharaki ba disqualification case matam sang speaker ki tribunal the pandun laki banai disqualification case की final judgment पीनर नंबर Supreme Court ना सो interim order थोके बल लाइक रबने हिरामसी कमरी लेने ना speaker ना पाउमी सिंह द फोंदो रखी बदा थाउनोजम श्याम कुमार पार्टी अमदगी MLA वोइना माई पाक लगा पार्टी अमद चोंगशिंदुना minister वोइना वासक लौकी बगी थवंग अदु Indian constitution की तरासुबा schedule violate तौबद नतना मियाम की mandate इकाई खुमना दबगी दमक मार्क disqualify तौबने अदुबो तरामाथोई सुब मणिपुर legislative assembly की मतमसे लोइबगा महाक मखाताना election थेंगना बदी या किगनी हाइबो वफम थमलकी थनौजम श्याम कुमार ये 7 अंड्रो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी कारकबा मागी केसी कोई तोान तोान बा केस तरा मंगा लाई मसी पुलप पुंचला कांदा मतम संग सुसंग केसी सुम आई ट्रिब्यूनल दा सथदन लाकपदगी मंगोंदगी सेन बा यारदबा प्रमाण कया लेबना कोई इंडिया की 10 शेड्यूल की मखादा इंडियन नेशनल कांग्रेस दा कारागा ट्रेजरी बेंच फमदना मंत्री ओइबा सिना सेन बा यादबा खुदम म ओइरकांदा मासी हंदा किताम हाइजा बताई 11 लेजिस्लेटिव असेंबली की मतम दुबाव के ओइना ngasiदगी होरकांदा मा डिस्क्वालीफाइड तौरे मथंगी तामदा कंटेस्ट तौबा तौदबगा ngasiगी आई ऑर्डर सिगे मारी लेनदे मागी ट्रिब्यूनल दा केस अमा लेनिंगेदा माना रिजोल्यूशन पिरक तबदुगा केसिगा मरी लेनदबनिना मदु खनदरे पिटिशनर सिंगिसु मगी लेवल बेस्टा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चटपदा इंडियन डेमोक्रेसी ना पीबा हकनी अदुबु सुप्रीम कोर्ट नासु ट्रिब्यूनल की इज्जत अदुम तौरी ट्रिब्यूनल की अरोइबा नुमिसी सुप्रीम कोर्ट ना पीबा नुमि नति असेंबली सेक्रेटरी ना लेप्सबा नुमिनी फंक्शन अनि सिगी तोगान बा मागी डिग्निटी ले नाकल मरमदे स्पीकर नंगा सीपी की वायरलेस तराम न ओक पगलर ना वायरलेस से थेंगमल लहना पिटिशनर मो की वांखे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए के मेगा चंद्रना चेरोल मद फोंदो रखली वायरलेस से फंगन रब होना बदा सही अहुम चंखरे मार्च तरा निपान की सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर दु लाकलम द्रबदे ngasi की वायरलेस से लाकलम दबसु याई हाइना चेरोल से मका तारकली मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर ट्रिब्यूनल की कोर्ट ना मार्क डिस्क्वालिफिकेशन तौबगी वारेफ हाना की मिनिस्टर थनोजम श्याम कुमार तराम ओख्रे वाई इलेक्शन द अंड्रो केंद्र की मिरेफ ओइना अमुक थेंगनगनी केंद्र की मियान मपुंग फाना मतिंग पांगबियो हाइना थनोजम श्याम कुमार अपील तौरकली कंगला पात लेब क्वार्टर द पाउमी सिंग उनबम थनोजम श्याम कुमार हाई की बदा ममांग द लेरम कांग्रेस लेंगा की सुंगनम शासन की मायक त मांग न थांजिन की खोंगथांग माई पाकले अदुब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मायक त लाखिब मा की खोंगथांग ना मरम ओइरगा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर ना पिरखिब जजमेंट इकाई खुमनै लैबाग असगी सिटीजन म ओइना लैबाग असगी संविधान सबसान इकाई खुमनै मा की मायक त कांग्रेस एमएलए सिंग न थारखिब डिस्क्वालिफिकेशन केस असगी disqualification case singi wena su karisu nungai taba madi waroba leijade ma ki khongthang laiva kasigi sambidan gi mayok to oiraba su lamda masida matam kya da gi lerakpa congress party gi sungnam sasan gi mayok tane ma ki khongthang da lamda masida leiriba maruina andro kendra gi miyam na ma ku lana lobi gono haiba wafam thamlaki
verdict asi India gi संविधान gi नीति नियम मखादा तरokpani hana ai lawi ai accept tawi aduga ai kadangna su logi akoi mayo ka leite pirei verdict asi round lawi adu ai appeal tawi madudi Manipur praja miyam da asangba Suram sasangi sarkar ama mutat lugi dam ngasi disqualify si fangi ne sigi dam te ai harau fangi adu andro kendri praja miyam maruina ayu mamangi assembly da bo thaka pekpa mayam khuding makbu ai amako jana ai kai kunu usari mayam punamak yamathu matam da borsi this commission indiana lepakko matam da bosi hannaba ai mada saru yaraga amhuna andro kendri praja gi mihut weda mateng pangbiu bot lepa yaroi kholo adu tawu gana yam rumor ma tawuse sisa khoina please digest properly what the honorable speaker in the past and order adu padana clearly mentioned the and Supreme Court is judgment of the only conviction criminal case that any case of the conviction from a missing door. 6 years mag time to like a pull up yatabs. Then schedule get the day to COVID-19 so epaki isuma labor malingueva awonba amadi yam tamthina weba lena si lakosida masagi septo biraga mayam punna imba lebiu haduna agi site gi su ai appeal tawjari to bhai lena si fight tawda khoi miyam sangduna malim de sumba phatraba mahik virus si coronavirus si madu phangna muthakki si haiba pawjil su ai Manipur praja miyam da amadi andro ke praja miyam da ai appeal tawjari Coronavirus nabadagi Jennings ki isolation water lying libi miyo yadugi haksangi fibam sokshan madagi ICU da pukhat kray na tonga sandurkli basi aran wafam ne miyo yadugi haksangi fibam sokshan laite makata na lying mada hena kudong channel na bagida mak ICCU da thambane hana Jennings ki maikay digi thamlakli loina quarantine thamliba PG mahiroi ahumak singnaningai oiba symptom amata laite hari hiramasida pawdamama Manipur yan han boina coronavirus na positive oikiba miyoy adu anabe henjilakle ICU da yaukhre haina miyam na nungnangna riba madi tongan ba social media ge platform singda sandoknarakpadagi miyam hena mi paiba amadi pakata pokliba sigi matang da impact news na ngasi JNMC authority ga wari saraba matamda hariba positive oriba nupi masa asi anabe henjinba leite ma ki haksangi phibam hanagumna normal leire adu mahakpu ICCU da thamliba se maruina makhatana mahaki treatment tawda hena khudong sanaba amadi any condition ma lakpa matamda athubu response ma phangnabagi damakta hospital gi site gi habidi JNMC authority na hariba thorang asi pakhatpani masida miyamna mi painingai oide haina ngasi impact news ki team ga JNMC ki director Dr. TS Bimoga phone wari sanabada khangmungamle doctor ngasai ki akhoi positive bangang do magi health condition sai hajari buto my health condition je stable oire pulse blood pressure vital loina mak pulse blood pressure oxygen concentration normal de lei ngasi ji ICU de pusulu bugi pawo lei doctor nate ICU da dum thame khoi hangal handa thangdok thangjin ya de any complication lakpa matamda ICU de na paidigi management nungaini aidi mai kidi aidi doctor hena sangini nurse hena sangini adusu angang thibu pharadi na adugi idea da koi gi ICCU de thame oduma hana isolation ward gi ICU de porkre bajikse ado maru ina hana isolation ward gi ICU de pusulak pusuda hena mase masa paraktaba masa hena sokchelak podegi pusenbo nate ko uta nate masigi porse yam seng haida numi mangani su sugredana aduga nasagi asomdadi akoina duty tariba doctor amaga aduga keno aniga nurse duty tabaduga moidu natana akoida kari haitare hena wari watai chaba pauloba khotpa nungaibedo sidana leiba adu natabadane hoji ai haijari do any complication develop toroko matamde management se ICCU sina hena parke ogedaba adadi ventilator amadi lai oxygen di thammi ani zigi hena tei kem leitreba heart ta hairo ECG normal leire lungs ta hairo normal leire me adu maina koi ni any complication develop toba khotpa aduga yeng thokpa darka le na adugi wani da atei atopadi kesu thoido ko leite aduga doctor khoi quarantine thamni na haki ba PG tawdio mahero ahumdo moi condition kamai tar doctor masigi portsigi laibak thibase akhoi gi JNMC da duty saluba mi singja mayum da sangba yadaba leikai da sangba yadaba thoe yam unfortunately masigi ports akhoi gi JNMC ki staff te impact se adugi portse phange akhoi da dosa tabase mi ahum ji kainta naba symptom kainta leibanati anatraga any akhoi sidala aga patient kanamte songna rubanati patient ka sangdri amte samnadri kan perfectly normal ngate ni mission
मियामना वखल ताना लाइना असि करिनो करमना संदोकपगे अमदि करमना लाइना असि गाक्तोकदगे हाइबदु कुपना खंथबिरब तुंगदा असुंग थवोंसिंग असे तौविदनबसु जेनिम्स के साइटगी खंगलकले ngasi faubada Manipur टेस्ट तौखिबसिंगी मनुंगदा पॉजिटिव ओइरिबा सि हौखिबा तांग पुनगा मरिदा पॉजिटिव ओइखिबा नुपि मसा अदुदगी हेना अतोप पॉजिटिव ओइबा केस लेट्रे अदुगा मखा तारकपदा करमबा थौरांसिंग पाखलकपा अमदि करी डेवलपमेंट लाकपगे हाइबदो अमुक हना मतमतमनि मतुंगना मियामदा पावरमजगे हौजिके रदि कैमरा पर्सन एल कबिगलोरेन पावरमजरिबा आई कितमेम प्रेमचांद इंपैक्ट न्यूज इम्फाल COVID-19 के लाइचर से देखिए आग थोकने नबा मेडिकल मटेरियल सिंग ऐसे इम्फाल एयरपोर्ट पूरा करे ऐसे पूरा के मटेरियल सिंग अदुदे पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट लिस्टिंग अमचानी सैनिटाइजर तन्नमा मास्क तन्नमा लोयना थर्मल स्कैनर निफुनी पोलम सिंग अदु मणिपुर लेंगांगना नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन NHP सिदगी स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट अमा नेक्तुना इम्फाल पुसिलखिबने हैरी पोलम सिंग अदु ngasi nungtil pung mari rom taw matamna इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट थुंगलखिबने कर्फ्यू की अथिंग थुगाइदुन लंबी सोरकता थोरकिबा गाड़ी कया इम्फाल वेस्ट पुलिस स्टेशन ना फागत करे PS असगी कांगबुना पुन ऑटो रिक्शो तरामरी जीप अमा इलेक्ट्रिक रिक्शो अनि अमसुंग गाड़ी मचा कुन फागत पंगम की गाड़ी सिंग असे ISBT नॉट AOC कैसामपाद अमसुंग इम्फाल पुलिस स्टेशन ममांगदगी फागत की वंगाक्तने गाड़ी थोरकिबा मपु सिंग थादोख्रबसु गाड़ी सिंग दि फाजिंदुना थमौरी हैरी COVID-19 संदोरक्तनबगी कर्फ्यू सलाइरिंगै मनुंगदा थौबाल डिस्ट्रिक्टा लो थुगाइदुना लंबीदा लाखिबा मियोय कुनमरी फागतुना सब डिविजनल मजिस्ट्रेट थौबालगी ममांगदा पुथोक्तुना मतुंग तौदरनबा वखल तहंदुना थादोक्रे कर्फ्यू मनुंगदा डिस्ट्रिक्ट असगी मफम खुदिमक खुंताक लानसिबगा चफ मानदुना लैरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थौबालगी मियंग मखादा मणिपुरी मपानदगी हलखिबा डिस्ट्रिक्ट असगी मियोय चानी कुनिपान रोम क्वारंटाइन तौदुना थमलखिबा सिंग अदुगी मनुंगदा मियोय हुंबुतरा निपान मखोय मखोयगी क्वारंटाइन मतम लोइदुना डिस्चार्ज तौख्रे हौजिक डिस्ट्रिक्ट असगी ओइना मियोय तरा निथोय इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन अमसुंग मियोय चाम हुंबुतरा ना होम क्वारंटाइन तौदुना लैरी डिस्ट्रिक्ट असिदा हौजिक फावबगी ओइना मियोय अमता COVID-19 पॉजिटिव ओइबा लैत्री मिनिस्टर लेट पाव हॉकिपना चांदिल डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चनबा खेंगजोयम सुंगचकपी कारोंग सब डिवीजन की मफम सिंग द येननब चेंग पुबा ट्रक सिंग लमथाखरे सेंग पुबा ट्रक मंगा आदो चांदिल अमदी टेक्नोपोल डिस्ट्रिक्ट की ओइना COVID-19 थेंगननबगी थबक पाइखतलिबा सिंग असिगी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज ओइरिबा लेट पावना सुगनुदगी ngase ayuk lamthakibane सब डिवीजन अनि अदुदा यंथोंगनब पुख्रिब सेंग सिंग अदु येनगदरुब मियोय सिंग निंगथिन येनगनि हाना थाजै अवाब तारब मफम अदुगी मियामगी दमक लैंगागसन पाइखलकपा थबक थौरम सिंग असिदा मियामन मतेंग पांगबियो हाना मिनिस्टर असिना मखा तारदुना थमलखी मणिपुर सरकार की पाइखतबा वाखल्लोन सिदा मयाम असि अवाब असिदा कोक्थोंनबा प्रायोरिटी पीरकांदा ngasi चेंग असिंग असि थेंगजोय बॉर्डर एरिया मोल चम्फाव प्रजा मियामदा येथोकनबा ngasi अइना फ्लैग ऑफ तौरगा थागिबनि ऑफिसर सिंग एजेंट सिंगना बेनिफिशियरी सिंग लाइरा लेता सिंग चुमना फजन येनबा अइना प्रजादा अपील से तौगे अदुना मसिगी COVID-19 से कंटेन तौनब होनबदा प्रजा मियामनसु सेक्शनना युमदा फजन लेबियु मणिपुर ट्राइबल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की चेयरमैन चोरी बथानलोन केंद्र के MLA वुंजागिन वालतेना केंद्र से मियामना सिजनर रिलीफ मटेरियल सिंग लमथाखरे ngasi चुराचानपुर डी फालियंदा पांगथोकिबा चम थोरमदा MLA वुंजागिन वालतेना ट्रक तरुकी रिलीफ मटेरियल थानलोन की दमक लमथा की थोरमदुदा फेजोल की डिप्टी कमिश्नर फेजोल मनुमान चिंग IAS फेजोल ADC S थेनलाल होय गांगते केंद्र सिंह SDO सिंह लोकल क्लब में ऑर्गेनाइजेशन सिंह मिहुत सिंह सरुग्या की थोरमदुग मरिलेन MLA वुंजागिन वांतलतेना फोंदोकिबदा ngasi corona virus ki khudong chadaba ama mayok nariba sina maram orega state pumba curfew thamkiba sina thanlon kendra ki miyam da chana thangna gi awaba ama mayok nariba si yenglaga chengbek lising ani esi ngasi lamthabane kendra sid lairiba yumthong khodin cheng kilogram kunmanga fangani hana MLA sina makatarki
Zirbam district ta COVID-19 sandoraktan namba madi sandorak padagi ngak thokno namba district ki mafam kyada disinfectant kapthokrai Zirbam district ki fire service Zirbam municipal council amadi Zirbam police ka puna khusam natuna jiri kaitel bus parking truck terminus amadi railway station singda disinfectant sing adu kapthoki banai disinfectant kapthok paduda sarugya kiba ASP moirangthem movie na miyamna Maram laitana lambi the thorok pagi mauta yum the labio pochai lay thorok patarabasu group thorok tuna thorok pigan wahaina pause laki district of the port say fangna the bagi namada kanagu pochai yole bedukanda sing port ki mamal hengan yolam tarabade log yoy action lakot kadi haina su SPS na akan mawafam tablaki NGO CEO Shinaju, Lekai the Chatana Mashi, Miam Punbitanaba, Amazon, Mapanda to Andana, Mashi, Equina, Tojiriba Sugumna, Shana Mashigianta Dragadi, voluntarily, Shana Mashigi, Lekai the Mashi, maintain to Dragadi, Haneam the Queen Hajaragasu, Mapung Pava, Mashigilena, Timbada, Todo Hedonamukana Oiro, Aduna, Amatan Iraba, Anagadaba, Mashigi Tabaki, Yum Leba, Amazon, Shana Mashijo to Andoroga, Dr. China, Natragai Queen to Widaba. Khetrawa Assembly constituency banung channel leba kongpal nauribam lekai te leba miyamda singyen thokrai singyen thokki thoramado Assembly constituency asigi MLA Indrajit ki miyang makhada lekai klafamadi maira pabi singna sindur pangthokki banai thoramado marlena OYO gi member Khetrimim Romesh nahai malem pumbada leba COVID-19 asin maram oiraga thengnariba awaba se kongno pandamda Assembly constituency asigi yumthong khudin singyen mi thoramasi pangthokpani singyen thokki thoramasi Assembly constituency asigi MLA Indrajit ki miyang makhada laikai club amadi mara babi sing ama toina yana duna card paiba paidaba thidana yumthong khudingma ki oina cheng sahi ahum gi mathakta leiba mioi masing gi matung ina cheng kilogram ahum free oina yenthokpani habu apun tamlaki तसेंगना अखोई कार्ड होल्डर सिंगदि येननबा फ्री द फंगननबा चेंगने अदुबो ngasi manipur gi amadi prithvi gi leiriba laina laichat asina maram warga anda wahalibasi inak khunbusu lairabusu कार्ड पाइबसु पाइदबसु पुलप वामिना बनिना पैसा लेरगसु पोट से लेगी हाइना फंगदबा हाइतारे अदुन मरम मोयगा आमदा कार्ड पाइबमसु पाइदब थिदना हाउस होम लेरिबा मयामसिदा मी अमम मोइना चेंकेजी अहुम स्वाइ तेमगा ना कोइ लेकागी क्लब अदुगा माइरा पाइ मयाम पुन्ना यानारगा पुन्ना तेमगा ना केजी अहुम स्वाइ फंगन COVID-19 Marilena Youth Voluntary Association YOVA Khergao na Khetrigao part to Gimanung channel leba Miamda Sanathak Polam Sing Yentokray Masig Matakta Mapure Belaitrabi Lukrabi Handicap Yauna Nomagi Suraga Chara Taliba Mio Chatre Lomda Chen kilogram Manga Loder Lukrabi Singna Selo Nelupa Chani Su Yentoki COVID-19 harasu khangnariba coronavirus na malem pumba sandorak pagi laina asibu control tawna na hauze Manipur pumba lockdown tawkhraban na maram oiraga lamdamasda numit khudingi sanariba manamasing singasi fangmugi chang yamna hanthare adubu nakalamromda manamasing thariba lau singu tawriba farmer singsu makoina puthokliba manamasing singasi yonfam leitabana Kok the could hapna the Basunate, Impact News Nakana Bristol District, Koizumana Chatuna, Manama Sing Tari, Belomi Singer, Una Rubada, Low Singna, Poto Potokli Singer Pongdor Kibada, Handak Manipur Pumba lockdown, Tau Kibadagi, Makoina Potok Sariba Manama Sing Singers, Yon from Laitre, Samna Harbat Tankul Hawaii Haragas Kangnariba, Friends Benasi, Mamangi Sahi Singda, Wholesale, Yon Mother Kilogram the Lupa. Humpumanga the Humputra Fawa Silambado, Hausiki, Lupa Kuntramanga, Peter Fawa the Lobina of me laitre, Masida Sunatana, Alu Angangba, Kovilay, Kovi Pulna Chingmanama Sing Sing Su, Asungma Tawang Submanana, Tengari Harry. Manam sing ji yon ba yada sungam yon ba yada bi film da wok lak pasida di akoi family maintenance pong manam sing ji yola kan da koi tawbuni na haidi khara ma khai taw da ba imung khara yaur ga so ayamana di akoi huji puthoi pothok sing ji da gi yola ga maintain taw mayam amadi awa sai theng yam phasana nang majane da akoi isamak se dum nange ba lupa lising humpu humja sit ka daw do ji kunthra da handar ka doine ba adi system ama naina sumaina jon ba gi system ama akoi da su phagada ba da gi lairi ba mi sing da su phagada ba adi system ama sembi ra ga di yamena pharmacy gi yam nungai jabo oigani ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯋꯥꯔꯦ
वारे हाइबदी तुम चाप खंगदे पोट तंगाई फदना जोन जाद्रे हायगसो अहिंग हौदना हिंग तुमदंगै तंजा येंगागा खितंग अकोम जोन जेंगागा कोई योन चले मसे सरकार मसे कोई मोइन थौरांग अमा तौबिरगा कोई लौमी कोई सोन माइकैदे लेब लौमी सिंगी हाइतारे कोई माइकैदगी नतब माइकै पुंबगी लौमी सिंगी पोल जोंबम अदगी करिगुंब खरदि सिनबीब तंगाई फदे हाइना नाकलमरमदा हरब खुलसिदा मनामसिंग मरांकाइना फंगजरबसु ग्रोसरी के आइटम सिंग फंगदबगी अवाबा मायोकना होरी मनामसिंग सिंग असि थाफमदी लैतबा मफम खरददि साब फंगनद्रबसु यावरी फंगनरगसु अहेनब ममल पीदुना यामना वाना फंगनरी अमबोयरे हरिबा खुदोंग चादबसिंग असि थोअलोय हरगदि लैंगाकना करिउंबा अखनब थौसिल खर लौखटप चुमगदरा हाइना मफमदुगी लौमी सिंगना सोना होरी थबक सुबा दुम फ्राम सिगी ओइना अइना दुम पुनमक दायित्व पुबा तारे खुलंग मयाम सिगी अदुम जाउजै पोट की ममन जोंफम लैतमेना याम होंगदै हेक्तबसु यादे नोमगी हेक्ते मसि पत्तना दुम मांगदुइनी खंगदे हजिक तौरिबा कोरोना वायरस की कनोसिना अखोइदा अवाब अमा ओइहल्ले हाबा सिनमी ओइबा अखोइदा थादबा पैसा थादा खरगा पैसा फंगदबा हाबसे सुमिनरिबा लौपुदसु अखोइदसु अमांगबा अदुम ओइबनेना अदुइना अखोइसु असिगी सुरगा अखोइ इचा इसु थाइबनिना चारिबनिना गवर्नमेंट मैकैदेगिना मोइना अमतंग पिरक्तबनिना अखोइगी खुदोंचाबा पिरक्तबनिना अखोइ खुलंग चारगा खुरंग सुरगा अखोइसु चारि गवर्नमेंट साइटगिना होय चिंगबुदी अखोइगी केंद्रगी ओइना ओइनाम केंद्रगी ओइना चिंगबुदी लागरे ngarangsi जेनथोरे अदुबु चिंगदु खक्तनदि अखोइ चाबा यादबनिना गवर्नमेंट मैकैदेगी कैगुंबा मा फंगदबनिना अखोइ सुरगा नोमरगा चारे हौजिक लैरिब फेम असिदा मणिपुर की मफम अमदना चाबा फंगदबा नत्रगना यामना तांगना लैरगा चाबा नकल अमरोमदना योमम लैतबगी अवाबसु लैतब नत्ते हारिब फेम असिदा मणिपुर गवर्नमेंटना करी करम थौसिल सिंगदुना नकल अलिमक्सिबु फरनब सिंगदगी हाइबसी मथौ तादब नत्रे इम्पैक्ट न्यूज तमक यूएन अमदिन सिगलोने पामजरिबा साखौ रुबेन खोजुमान खुद सादा पक्पा बैक्टीरिया क्यादगी ngaktokpadana कोरोना वायरस दगी ngaktokno pambai mo su seasonariba hand sanitizer Manipur Central University की chemistry department su same saduna puthokli loinana puthokli hand sanitizer singa se status gi miyamda made tongan malenga ki loisang kyada fangan na pandam thamli covid-19 namara moiraga malim gileba kyada yauna status da orakli few masin namara moiraga laina se ngaktokno pambai mo su seasonariba hand sanitizer se University asigi chemistry department na puthok pani haibu wafam University asigi mathematical amadi physical science ki hanagi din Professor N Razmon thamlakli man makha tana hand sanitizer as World Health Organization na pi protocol gi matung ina University asigi research scholars singamasung postgraduate mairo isingna same sadana chaliba tha asigi taramapan gi puthok pa hau kibane masi state asigi Lainga ki makada masiga mari lenaba loisang singyawna University asigi VC amasung register gi ayaba loinana puthokpane hausi fawbda hand sanitizer ase puna liter chahum lomgi package wena bottle listing ahum lom puthokre masina status da hand sanitizer fangdabagi thengnari ba awa si kharmakhaidi ko han ngamlagan hebu wafam thamlaki Yan sanitizer puthokpagi maramdi karino haiba taragadi corona virus ki kanmang ba hidak puthokpun leitrieb ko yanim kha kun isa gi precaution longna no control to no dam hand wash se tangai padan daka wala pune India da corona virus ki masi positive case yauri haiba tar ko matung de gi yam nangmo mayam phawna ko de gi hand sanitizer si phangde haiba to ko de gi maroi na ko chemistry department ki scholars sing ahan boina Manipur University complex da koi hani chemistry ki knowledge leibani na WHO ki protocol si yenga yamna thawa yauna public interest da phajana work तौबी आंगाम मयामसिंगसिना याम थवा यावना अदुगा मसिगी सिनबलांगबा मणिपुर यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार बाय ऑनरेबल वाइस चांसलर अरे कंसर्न अथॉरिटीज अखोई हेल्थ डिपार्टमेंट की डॉक्टर सिंग यावना याम कन्ना केयर लौबिरका आंगांसिंगसिगी साबगी थपगी लेफम जाफुंग सिमिबग लोइना मरोइना अखोई साबगी चांगसे अखोई लेप्तना दुम चथजरी चथजरीगिनी अदो अतो डिपार्टमेंट सिंग हाना लौहोगदबा खंगौदबा लेरगसु ऑफिशियल ओइना अखोई डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री मणिपुर यूनिवर्सिटी इबिरागा मदुगी कोइना अंगंबा लेवल दा हारिबा कन्वेसिंगसि अखोई Breaking matung na mayamo man taram na okshari mo bulletin sa makataba pausing miyam na pijari
Kerala da COVID-19 na hala bumi oyam siki biga loina na leba ka sida virus asina siala bumi ki masing kunmat ho yaukrei India go na virus asi positive o bumi ki masing chamapan yangkai ni thoi sukhrei mioi chamapan yangkai ni thoi romasi ki manungda mioi chanipan nipuna hause husik layengli mioi maripu mari amadi layeng badagi fagat pangam krei Leva ka sigo na Maharashtra na mioi chama maripu positive oituna amadi mioi manga siki biga loina leba ka sida COVID-19 na khwai dagi solab state oiri Kerala na mioi chama humtra mathoi positive oituna ani subud leire malim go na virus asina na halab mioi lakh taruk lising taramari hen kre mioi lising kunipan gi matak punsi mang kre virus asina na halab mioi lising Lak amaga lising kuntra tarit ki matakta layeng madagi fav ngam kre malem gi lewak singi manungda saukhat kraba USA da mioi lak amaga lising mari gi matakta virus asina nahanduna COVID-19 na soala lewak singi makok ta lairi Italy na mioi lising mapan gi matakta virus asina hat kre Malem Pumba coronavirus Sandorok Padaki housing mark Mio Kunain Awabaka Mayuk Nari Manipur Sulainas and Nabami Lairak Pasina Lamdamasik Miam the Hirmi Paibu Poholi World Health Organization WHO na Laina Asi Karamna Sandok Paki Amade Karamna Laina Asi Sandok Patinga the Habiki Matang the Piba Pausel Manipur Miam the Pijari Mayam Krumjari Malem Pumba coronavirus Sandorak Padaki housing mark Mio Kunaina Awaba kaya mayoknari Manipur su laina asina naba mi lerak pasina lamdam masigi miyamda hena mi paiba pokhalakle adubu laina asigi maramda khangba watpana aikhoi maselgi marakta wakhal tanadaba amadi amana amada awaba pinabagi fibam lakli lambi thingjanba essential service ta leiriba miyoi sing sanghandabaga laina asiga Mari amata lainaba sunate Malemda Haksel ka malinaba thabak singda achawa thodang lauriba World Health Organization na laina asi karamna sandok bage amadi karamna laina asi sandokpa thingadage haibagi matangda piba pausel Manipur miyamda pijari COVID-19 hana mingthonba coronavirus hariba mahik makhala asina sandokliba launagan laina asi miyoi bada sandorpa asi handaki asina ihan hanbani laina asi Mioi amadagi, mioi amada, karam sandokpagi haibadu, miyamda kanganjari. Laina asina naraba, mioi amana, wa ngangba, lokkuba amadi, hakti khanbada yarokpa, droplet singdagi, laina asi sandoi. Hairiba droplet singasi, mioi amagi chin amadi, natonda, chongkiba amadi pakhiba matamda, laina asi sandoi. Hakti khanba, lokkuba, natraga wa ngangbada, thoglakpa, droplet singasi, Choragna meter amarom sana chatli. Lonena droplet singadu meter amadugi koi bidal leiba mafam singda tasinduna leiki. Masina maram oiraga mioi amaga naksin nanan leiba matamda laina asi sandorakpani. Karigumba mahik yauraba droplet singadu meter amagi koi bidal leiba mafam singda tasinduna leikraba matungda mahik adu kayam kuina hingduna leiba ngamgadage haibasisu hauzik faubagi oina chap chaba khangba ngamdri maram masina chang naina koibagi phibam luna nana thamba haibasina laina asibu ngakthokpada achawa mating oiri maru oina coronavirus naraba mioi adugi koibada leiriba mafam sing luna nana thamba haibasi tangai fadana tawdaba yadraba thodang ama oiri aikhoi mioi bana karigumba thabak ama tawu matamda khutsa toina sijinai adubu laina asi changhandanaba yariba makai Meat naton amadi chimbalda khutna thingbiroi dabani maramdi maik asi leireba mafam kayada khut sana sogluraga mai mitta thengluba matamda laina asi sandokpa yai lokhuba amadi hakthi khanba matamda khut sana khanjinbagi mahutta mai non thaduna pambomna khumjinbigadabani natraga disposable tissue sijinabigadabani lonena disposable tissue adu sizinaba hek loibaga mafam sana hundokbigadabani Coronavirus doktanaba khwaidagi maru oina tawbigadaba asi miyamna hand sanitizer haina khangnoriba alcohol yauraba khut sa taithoknaba mahi adu sijinabigadabani natraga sapon sijinaduna khut sa toina handokbigadabani karigumba khut sada mahik asi yaumlabasu maduna mahik adu hingba ngamande haksang fana
taru tanana leiduna COVID-19 haina khangnariba coronavirus na sandokpa laina asidagi ngakthokminasi Malim sin matung sanduruk lebe COVID-19 na sinamar morga stere sidasu Manipur lengak masiga marilena beloisang sing yauna miam gi mai kai dege su akan section thaurang lokot pagi mami sauna tare mioi ayamba yum degi mapan thong na dre imphal gi maru eba kaitel sing yauna lambi sorok ta mi yam de gari chat pagi sang yam na hantare nakal moram da police ki mai kai dege su imphal city gi manung maru eba mafam miam sinba meeting ba mafam sing amasung main road singda police personnel sing na lambi da chatan ba masung miam tin tan ba akan ba section thaurang sing paikhatli ningsing ba yabdi ngarang asi DGPLM khawtin COVID-19 coronavirus tagi ngak thokna na ba central amasung state government na step ka leptona lokhalakli masigi mathakta state sidasu curfew lauthokle curfew manung da essential service amasung authorized oiba mioi natana prajamia mapanda thoraktana na wafam sing yauna COVID-19 haribalaina asin makata na paksana sandoraktana na ba central amasung state government piba guidelines sing ase niyam chumna section na ngak ingadabane laigang na piba matam gi essential item amadi sana thakna na ba laiba thorakpa matamdasu imung amagi mi amadagi hena thoraktana naba grocery shop sung pharmacy singdagi pochai hidak langtak laiba yam mi mayam punsindana naba lonana queue lepa matamdasu lamna lepiduna social distancing maintain tawna naba wafam sing phongdokpa laikhrei Government COVID-19 ni mayok to changsule bakong janga simiyam na mafung fana sagupa tangai fade kanagumba singna COVID-19 ngak thokna na bani hanu de lambida sambal khajin ban singba tawbi gano haina Manipur Muslim Welfare Organization MMWO gi President Abdullah Fundramayum na phongdorakli lena lengang na nomagi suraga sara talib miyo singa da makta cheng thum Hawaii na chingba lem na phangan bitra badi lairaba singda sinjak phangdagi awaw mayok naraktuna Puksa ki land COVID-19 na pirakador iba chaitheng sing thawoirak taduna awaba kaya mayong nahalakpa yai maramasina lengang na tangay fadaba chinjak mafung fana phangan na ba hotna view hana apil torkli adumna mioi singda jauna chaitheng pidabri nate hairiba mioi sing aduda puksa ki damakta potlam chairam sing phangdamna maram morakanda awaba kaya khangdaribni maram masina pariba lenga asina nomoi chara tanjariba mioi singda Cheng Hawaii thumna singba lemna phanghan bi badaka lai haudi cheng honorable semna lauthokpi khre cheng keji manga mi amada pigani haina lauthokhi lai khre ado hairi ba cheng pi ba sima manaba changda mapung phana mipung khuding makta phanghan biu haibse masi tangai phadna apil tawjari haudi imphal area da koni yangmina ba yai imphal area da haudi bhara da leiriba mioi sing se card pai da bna mara moirka na makhoi cheng sa phangdaba na makhoi gi makta specially mi yeng sa musu tangai phadaba lai hai Chief Minister's COVID-19 Relief Fund the Shanghai Express ki mingda lupa lak manga gi sel gi tengbang half cray sel gi tengbang adu ngasi status ki Chief Minister nong tong biren the kusina ki bene sel gi tengbang adu COVID-19 gi laichara si thengna bada mateng oiner na bagida magpang ki bene lupa lak manga gi sent fam adu check oina Shanghai Express pauche ki publisher sapam nisikanta masung editor Khogendra Khomram anina Chief Minister hen biren the kusina ki bene ND Industries na Chief Minister gi COVID-19 Relief Fund lupa lakama mating pangkray Chief Minister N biren COVID-19 thengna na magita mating oiner na ba hangli Relief Fund mating panglakpa gi damag ND Industries bu thagat bu phongdokray Weslery packaged drinking water bottle puthok li industry gi provider N Dinel na Chief Minister Secretary ta Chief Minister masamak lupa lakama gi check khusina ki bini Manipur Pradesh Congress Committee ne status the Labour Congress ki frontal organization sales sing amadi thaumi khudimakta COVID-19 thengna bada miyam gi mateng pangna na sem saduna laibiu haina pauzelakli party as president M Okendro na thadrok pacherol amada sai kunda gi nifu fabu gi manung da Labour congressman khudingmakna state government ki pida section thorang sing rules ki matung ina mateng pangga da bani haina thamlakli
coronavirus taking October the state government kana hona ribasida kharadang orabas mating oiner na bahaduna Manipur government ki Department of Education AS ki makha adalaiba oza singna nomogi salary Chief Minister's COVID-19 relief fund donate tauragani haina Manipur government higher secondary school lectures welfare association ki general secretary oibadana tana joint teachers forum JTF ki convener M Zadumani singna fongdorakli कोरोना वायरस की वारब मतम असिदा अखोई ओजासिंगनसु नोमगी ओइबा तोलो दान तौबा याजरे मसिगिदमक्ता नुसिजरबा ओजासिंग पुनोंपु थागचरी अखोई पुनमंगना सेम्स कोविड-19 रिलीफ फंड नोमगी तोलो दान तौबसी इदमक्ता ओजासिंग पुनोंपु हनना थागचरी Status na coronavirus tagi ngakthorn bachangchilib khongjang asida mateng pangbona SSA gi oza singnasu thagi phangpham tokpa salary dagi nongma phangba yaba sanbam singu kai toktuna Chief Minister's COVID-19 relief fund happy haina all Manipur SSA Teachers Association MS tana thokpa cheru lamda pauzilakli MS Medias ki provider thonausam sudi na kairawang khemdeleba TV hospital coronavirus na Laina asibu layang bada changba personal protection equipment item yauna polam kya mating pangkre ngasi achama thoroma bada thousand sudina PPE polam yauna coronavirus laina asing ak tok bada changba polam kya TB hospital gi official sing na khusina ki Technopol District Administration amsung Technopol District Police ki miyang makhada more town mu COVID-19 dagi ngak thong na ba cleanliness drive sathakrai cleanliness drive adu ASP Technopol TS Bikramjit Singh additional ASP operations TS Krishna Tombe additional ASP operations Amit Singh SDPO Mega Varnan Luchingduna Indo Myanmar Friendship Gate number 1 amadi 2 More Kaitel More Hospital the Chingba tongan mafam sing the chathaki More Fair Service ki kangbu mana drive adu lower matungda town manung the disinfectant kaptoki Maitai Council More Tamil Sangam Hill Tribal Council More Amsung Traders Association More gi kangbuna phatahudi singadu makhoi gi gari sing sijanaduna hontoki District Police Technopol lokaliba lu nan gi thabaki More gi township border me yaw webani na akoi makha sum chathabani coronavirus ka matam da lu nan bor webuduna tawbose sumbo thabaki tawloi atang punamakta lu landana lehenba district police ama oina bagi damaktani akoi da leiba security force punamak sigi parale sanje akoi weekly gi oiba akoi thabang makha chathagani Coronavirus taking ngak thong na babai ka protection thorang isor ka moina wang khai mari ya school kendra gi manung chana leiba mafam kayada tilhat hidak saitokrai fogging taukrei ngasi leak of calopetrods LCPM di Maharaj Garib Niwas Memorial Club MZMC na puna kusam na dun ayang pali mamang laikai yonglan lairak kundong bam lairak pebam lairak laipok pam lairak na chingba mafam kaya da coronavirus tagi ngak thok na fogging amadi tilat da kap thok pagi thabak sathaki makata na tilat da kap thok pagi thabak si sathaki ka ne su club ani si mai kai dagi thamlakli COVID-19 ngak thonu na bilakot protection thorang gi manung chana hianglam constituency gi MLA Dr. Y Radi Shyam gi yang makhada hianglam ya koi bida hida kap thokre hianglam jila parishad ki member Ilangbam Ranjana na luching do na hianglam primary health center hianglam police station loina na hianglam gi tongan balai kai singda hida kap thok pagi thabak chatha ki banai Ayang Pali Progressive Women's Organization APWO amadi soibam leka Ayang Pali Youth Club SAYC gi miyang makhada Porampat Jenims Road ki akoi bida COVID-19 laina gi ngak thokna no ba baikhat pa thabak thorum gi saruka moina hydrogen peroxide amade silver nitrate solution kap thokrai Thawal District Commando ki kangbu mana drug puthok pusin tawbune hai binu pa ma fagat pangam krai faru na pa do nepra company de ki sagol sem Santi Singh sahi yang khai matho ya pok palai khidraba Raz mani nei Santi Singh arang Thawal kaithel ki UVI bank mamang de ki fagat pangam ki bane hari faru mi sak asida ki heroin gram Mari 9mm pistol gi kap yariba maru ahum double barrel nongmai ama kap yariba maru ahum yauna polam kharasu fagat pangam ki hari Matanga sa bulletin na si tension jitring mamoy na headlines mo na pijari.
Manipur Legislative Assembly Speaker Yumnam Khiamchana BJP na luchingba Manipur lengakta Minister oina thaupuram thaunozam Sam Kumar bunga sidagi MLA oibadagi disqualify tawkre. Coronavirus na nabadagi Zenims ki isolation water lying libi miyoy adagi haksang ipi sokshin laite lying bada hena kulong sana na bagi damak ICCU da thambane hana Zenims ki maike dagi thamnakli. COVID-19 laichat asidi ngakthokna do medical materials sing ngasi Imphal airport purakre personal protection equipment listing amachani sanitizer ton nama mask ton nama loinana thermal scanner nifu thunglakre. Amasung Kerala COVID-19 na nahalab miyoy ama laikida pagkaloy na lebaga sa virus asina siya labi migi masing kun mato yaukre India ay goy na virus asi positive oy migi masing samapan yang kinito isukre.